She's gone away from home. I've got to find sweet cherry. She's left me all alone. Turaga kurite thimu karega kuoya goka gwaku gwekora gutari mundu. What is happening? Why are you treating me like this? Nete ndireka Ken. Ni ungejerete uria ciari aku mahana handu hakundora kugonio gicanoko ta kiu. Come on Carlo, tiga kwaria uguo. Nduyo nani ni ndacionerirwo ni baba. But of course, ni ndiramwe tutinginyitane undu ucio nake. Oh God. Ni ndi no rahe baba mucene. Niki turaririria riu? Niki turaririria nawe? Ndorona ciari aku matina nyenda. We ndorona uguo. But of course, motivate you. Carlo. Ni decidio ndu. Why don't you get pregnant? I mean, for our sake. Pregnant? Geda. Ken. No wariganirwo ni honokio waku. Todo tu dogo ni araria uru. Just like that. He, no amakia. Ndirakwira uguo. I mean, for our sake. Nigetha tuhote kuhikania. Ken. No ne godete muno. No digushiria no de honokio wako. Geda before marriage. Forget it. Na ya gikoroni ne unyedete ri. Oyo dogiri uko withina gatagathini gaituna.